Bia Kamal ka Noor Online TV channel raja balingwa seme te ren yal michi yak re wacha ka South Sudan ka pibor agenda an bokona lat ren yal mashallah den wotene de shop wel ngwan te kerede an walle shanka wal baro ka paikel ron kina dangro widi jen dangro widi diech jen dan en tuok en walle men bokona kule lat ki kwide do badanen che tuok je neme breaking news re wika South Sudan ka do barana chire nyala meche yaka je ngai kona no re nyale ka korun ka mi pai ron kin dang ro jandang ro ngwan te ka re nyal to ngwan long ti chi yak no chitan yen chi na nak chitan yen kan kana nak an mo bokon ngwa seme do barana che yaka je bakon nyo turo de turo manda en nyo de gwan wo chire nyala meche yak ka pibor administrative area ala wajaba ke wich morlene ano chala do ren yal jene re wike juba ka wuden winami ka pibor administrative area jen gwada danen cho yakten area mo yaka ka nyure ka jabal buma wa nyuri jene ren yal an gwasamo chala den wo ken roda non ko dere chong jabal buma ka pibor administrative area take GPAA ala gete pibor jen gwada danen teten ka jen gwada danen yakre nyal moten chala do kenne ten content re tor renyal mo kane di shop ko wel ngwan te kare renyal an renyal dana shi yak chala no re renyal mo ko do badana chala ke je chala no tel rami cha moy ka bot kane dang wel ngwan to chi ka ken en men yak renyal ke je bo kan lo da kana kon ngach ka do badana en che yak je dum do chi renyal cha wo shi menen yana mo gwado me che wo ne re rop dina nen cha gwado dan ki tiaren ne la mandala renyal a nyuratin cha jabel no cha rodo mo ka gwade shikre robo mo dinen kada gwata me leri che che yak no dong ko la men nyura dong chi jada nyot lo dong de rajen tolomo dinen ta danen tene mate ka ja ko ngai kona gwano keren yal to ngwan tamatin konten jel re wicca ka so Sudan la cargo ni ken tin jal ke steni ka ka keten jal ka kanti ni ka keren yal te jidong no che bonen yana more yala me che dong dien ne ka ta dan te ga gwada mene re yal mi che dong an ta dan to ka de ja gwasa me be je te te ka biya kul ne na gwa men ka de ne je 7 kilo me no men ka de men je ne la ka de gwada me dien ne che damage ke che jek no jwele bo le re che pot ka ta dan gwi ko ne je gwasa me ko jen che pen ka bab de minyo de gwa no riek te ka shoka la shoka gwada dana nyur dong che nyur ko bom long ala che nyur chero de pelpin che shoka shiga rodien chu quit ke che shoka shiga che shoka chaka twaj no dien gu jano jen dana che to men gwa long tame o tele ne di shanak shiga ken ken di ala content reida ka do brana chalat ke je ka jen gwa dana che yaktin no mo mete ke information odian mi kana la re wijen winami ka pibor ban jeling men chala de long an wala ka wa ken chi ka demonstrate ka kwi kwarian en men cha wuch la kwarian chal gola ki do badana cha ju ke je kan lo kan ngum wo ka kwara mo kirma yadit gor kan no de kwer mo de nyok mo lo ju kwam ko kwer cha ju wujene kirma yadit ka gwase dan an do badana wo ke je bo wa wo ke je ko jena wa te ka mar ke wude chal ke akol kur kush ngayen wude da na sha wucha ka security me rame ngayen no che kor che to gre wucha ka sa Sudan ke juba ka gwase dan na me agenda na shalat men gor kon lin kon wala tari nal da na chipen ne de ngwande gwano de ko rudin tit ko ren yal de ti tan yen chi ga dong ke rudin chi ga dong missionary en titen bikane de ngwan bikan ka tu ko long re wucha ka so Sudan na me agenda na gore de nyo yekel ani biya ta mal gor jeno biya nyo ka nasin ko kien chuje poru ban ojin beteka mu gwa biya lara gwa sama ko comment ka chu subscribe chu japaru jeno subscribe kanor online tv channel ani biya ta mal ban le jigal bye bye